敘利亞嘅戰爭雖然已經慢慢平息，但戰爭留低嘅傷痕仍然好深好痛。政治局勢嘅轉變並冇帶嚟真正嘅和平，相反，經濟崩潰、持續嘅流離失所，不停打擊數以百萬計嘅家庭。由2013年開始，橋梁事工響黎巴嫩嘅貝卡谷地服侍難民。我哋嘅中心成為好多失去家園、流離失所嘅兒童同家庭嘅避風港。透過食物援助、教育課程以及青少年計劃，我哋為120位學生、15位青少年，仲有55位教會成員，一齊重建盼望。我哋所提供嘅課程，幫助到呢班兒童重建生命，響生活上締造穩定嘅基礎。每個星期，學生喺度學習生活技能，閱讀聖經嘅真理，好讓佢哋可以面對貧窮同困境帶嚟嘅挑戰。每個週日，我哋陪伴住好多家庭，當中有唔少喺嚟自穆斯林背景，一齊喺困境中學習點樣以真誠態度信靠上帝。橋梁中心唔單止係一個中心，亦係一個家，係我哋用永恆價值去投資生命嘅地方。透過持續嘅基督教教育，為人帶嚟真正嘅生命改變。فهي بيت رسالة لنا. المعلمون هنا لا يعلمون الدروس فقط، بل يعلمون كيف نكون أفضل. هنا أحب مدرستي لأنها تجعلني بالأمان والسعادة. أنا أميرة، أنا من أول ما فتحت المدرسة أنا هون. أنا ما كنت لا أعرف أقرأ ولا أكتب، هسه أنا صرت أعرف أكتب وأقرأ، وأنا صرت بصف الشبيبة. أنا كتير بحب الكتاب المقدس، هو حياتي، وأنا كتير بحب الأساتذة. أنا ما رح أروح على سوريا بس مشان ضلني أقرأ بهاي المدرسة، وأنا إذا إجا عالم من برا فيني أتواصل معهم، وأنا كتير بحب هاي المدرسة. هاي المدرسة بيتي الثاني.呢啲兒童唔係自己選擇捲入戰爭，但因為你哋嘅選擇，佢哋終於有機會重新擁有一個未來。我哋誠意邀請你加入種子計劃，一齊重建黎巴嫩同敘利亞難民嘅生命。當一個兒童嘅心被醫治，一個家庭就可以再次變得完整。栽種一顆盼望嘅種子，加入我哋，讓愛繼續延伸。